Assalamu alaikum hörmətli televizor görgüçülər. Erkin Asiya Radiosu Toğrı televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramını görüyorsunuz. Məzkur proqramımızda bir həftə jarayonida Uyğurlarga dair verilgan bir qism mühim xəbərlərni əsiltib ötdümiz. Mən Erkin. Mən Gülçehra. Dünyanın hər qaysı yerlərində yaşayotgan Uyğur cəmiyyəti hər il 12 noyabr günüdə 20-ci əsrdə Uyğurlar vətənində qurulğan iki qitimliq Şərqi Türkistan Cumhuriyetini xatırlab gəlməkdə. Bu yılmı muhaciretki Uyghur cemaati özleri turuşluk ellerdeki Uyghur teşkilatlarının uyuşturuşu bilen iki qitimliq Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin hatır gününü dağlıqlıq kütüp aldı. Amerika, Germaniya, Türkiye, Kanada, Gollandiya, Şvetsiya, Norvegiya, Yaponiya, Kazakistan ve Kırgızistan qatarlıq ellerdeki Uyghur cemaati türlük usullarda təbrikləş faaliyetlerini ötküzdü. 13 noyabr günü Germaniyadagi Uyghur cemaati dağdığılıq fəaliyyət ötküzüb Uyghur Milli Hareketi'nin rəhbəri Rabia Qadir Xanım təvəllüdünün 70 yılını təbriklədi. Rabia Qadir Xanımның 70 yaşa kirganligini təbrikləş fəaliyyəti dəl iki qitimliq Şərqi Türkistan Cumhuriyeti'nin xatır günüge toğır gəldi. Bu fəaliyyətə 8 dövlətdən kelgan 150 dan artıq kişi qatnaşdı. Dünya Uyghur Qurultayının sabiq rəisi Erkin Aliptekin Rabia Qadir Xanımğa altından yasalgan İstiqlal medali təqdim qıldı. Әмді Rabia Qadir Xanımның күрәш қайнымыда өткен 70 yıllık hayatıga yuqur baha berdi. Uyghur ilidagi ma'lum bir yezikalarının yaşanğan Uyghur boyun uruş vaqasi 10 noyabrdan başlap ündidar Facebook ve başka ictimai taratqularda aşkarlanıp, bütün dünyadaki Uyghurlar arasında güçlük gulgulu qozg'adi. Radyomuzning bu vaqtdagi iniqlishi davomida yakandagi yerlik doiralar bu vaqani inkor qilmagan bo'lsa-mu, ammo bu vaqtda eg'iz ichishdan o'zini qochadi. Radyomuzning bu vaqtda ishlagan qisqa filmini ko'rguvchilar bir kun ichida 40 mingdan oshgan. Baho yozganlar mingdan ishib ketgan. Dünya Uyghur Qurultayının ma'mur raisi Parat Yo'rinqash bu vaqtda inkos qaytirib, Xitoyning rayondagi yuqori besimliq siyosatini tanqid qildi. Uyghur Abdunum rayonluq hökumət buningdan bir qancha yil avval Haşanın Uyghur elida umumyüzlük bekar qilinganligini e'lon qilgan edi. Halbuki aradan necha yil o'tgan bo'lsa-mu, Uyghur elida Haşanın bekar qilinmaganligi, hatto 2011-yildan buyon texmo eg'irlashganligi ma'lum bo'lmoqda. 14 noyabr kuni Xotan viloyatida o'ltirishliq bir Uyghur dehqon Haşanın davomlashayotganligini, dehqonlarning har haftada 2-3 kun siyosiy o'rganishga qatnashadiganligini bildirdi. Börtala saqçı dairələri aldığınqı günü Rabixan Musa anı bilan görüşüb, onun pasportının verilməsligi haqqındakı buyruqning Beijingdən gəlganligini bildirgan. Özlərinin bu işdə çarəsiz ekanligini aşkarlagan saqçılar Rabixan anını Norvegiyadakı balasidan voz ketishga undagan, hamda buningdan keyin Rabixan anının turmushiga özlərinin ega chiqadiganligini va'da qilgan. Rabixan ana ularga balasidan hargizmi voz kechmaydiganligini, shundaqla boshqalar tarafidan beqilishni xohlamaydiganligini bildirgan. Ötken yılı Xotanның Gumunayistiki bir qism o'qituvchilar ijtimoiy taratqularda inkos yezib, yersiz qolgan Uyghur dehqonlarining nomratlik sababidan Aqsu'dagi Bington maydonlarida yil bo'yi yollanib ishlaydiganligini, ularning maktab yoshidagi bolalarining bo'lsa, qaranchuqsiz qilayotganligini oshkorlagan edi. Yaqinda Xotanның Qarqash noyisidan radiomiz ziyoratini qabul qilgan bir nafar maktab xodimi ota-onasi paxta terishib ketgan qaranchuqsiz balalarning maktabga nashchisiz kelayotganligini ilgari surdi. Muajiratdagi Uyg'ur kuzatuvchilar bu vaqtda inkos qaytirib, balalarning ota-onaning muhabbatidan mahrum qilishi bugungi Uyg'ur ma'rifi duch kelayotgan eng og'ir fojia deb ko'rsatdi. Muhtaram televizor ko'rguvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosu To'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.